Kirma singsakhe asumsa ho nangai thapla sakha Bisramganj Bastoli Amsani Pintu Deburma mungai khoroksa nukum o koktuma khanawi Tripura Young IPF tir President Vikas Deburma thangai naikha hanai koktuma o saimanka Yungpur North East Tripura Mo tini bahike khamka mo adap sang ro ti dukona thangmani lage je horaka khaisi malia raba chit mai ani tini phunu mai sa je khang sarara noita ro na ta lama hanya phansi phal khaja hor bothre malang le yata buri ma thaka bro anumanik phungni koita ong na phuni sar noita puni dosra ko khata gotna mo bo kami hinja mo khe Bastoli bis number 1 under Bisramganj revenue Bisramganj revenue acha anumanik busro khoi koting kana mo ani raba tongo taklai bosni ang oro usmuno ko tongo prai 7 kg moron thaka ka mairum tongo prai 70 65 kg mo kuintal lok na suk mai gola mai kuintal dan namon pura kuintal tongo asu asu monok thaka ta acha ini 24 tarik 5 mas 2 mas 2025 ini संबेला के खाखामानि कक एकदम खानाय नै आं खाथं मालिया सिं गरम गोनां बिसरामगंज डिभिजननि योराके तिनि पार्टी आइपिएफ तिनि भाइस प्रेसिडेन्ट गरम गोनां पिन्टु देबरमा बिनि नक तिनि फुं आइसुगो फुङो आतमसा हर नाङैनै बिनि नक बेलायके खामथांका उनो बिनि नक थाइहिके Boiramura Bastoli BC Ward number 3 PS ke Bisramganj Sipai Jala Tripura Onomanik bini khoi khoti 5 lakh rok thangka nene bini dividend so এবং sengnu nuka bini rabar 2 ton tei mairum maisele sotur mondok thangka tei nukumi joto songjonai mani hote suru khaine bebar khamui thangbai kha